Hari igihugu gito giherereye mu mutima wa Afurika ariko gifite ingabo zitinyitse, zizewe kandi zubashywe ku isi yose. Ingabo zitajya zitsindwa n'ubwoba, ingabo zitozwa kurwana aho abandi batinya, ingabo zitajya zisiga abaturage inyuma. Izi nta zindi ni ingabo z'u Rwanda, RDF, Rwanda Defense Force. Ariko se niki gituma RDF iba imwe mu ngabo zidasanzwe ku isi yose ndetse no muri Afurika? Uyu munsi tugiye kwinjira mu ibanga rya RDF, ibanga rikomeye, ibanga rituma RDF iza mu bisirikare bihambaye muri Afurika ndetse no ku isi yose. Amateka ya RDF atangirira mu bihe bikomeye cyane mu 1994. Igihugu cyari mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko muri ayo macakubiri havutse ingabo zari zifite intego imwe rukumbi, ariyo yo guhagarika Jenoside ndetse no kubohora igihugu. Izo ngabo zari zizwi nka Rwanda Patriotic Army (RPA), zarwanye urugamba rukomeye, zigarura amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, zongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse. Nyuma yaho mu 2002 izo ngabo zahinduriwe izina zitwa Rwanda Defense Force, ariyo RDF muzi ku munsi wa none. Intego yabo yahindutse kuba igisirikare cya kinyamwuga kirengera igihugu ndetse n'isi muri rusange. RDF si ingabo zisanzwe, ni ingabo zihambaye zinarumikwa ku rugamba. RDF si ingabo zisanzwe, ni ingabo zubakiye ku ndangagaciro zihambaye, disipline idasanzwe, ubumwe n'ubwitange, kurinda abaturage mbere ya byose. Mu gihe henshi ku isi ingabo zitinya abaturage, RDF yo irabarinda. Mu gihe ahandi ku isi ingabo zikoresha nabi ububasha zahawe, RDF yo izwiho ubunyamwuga ndetse n'ubupfura mu baturage. Ibi kandi bino bigwi bya RDF ntibigarukira mu Rwanda gusa. RDF iri ku isonga mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi yose, mu bihugu nka Central African Republic, South Sudan, Darfur. Abasirikare b'u Rwanda bahagize cyangwa se barahageze, bahashinga inkingi z'amahoro, barinda abasivili, bahosha imirwano ihambaye ishobora guterwa n'abigaragambya cyangwa se ibyihebe, bagarura icyizere aho cyari cyabuze. Aho icyizere cyazimye, RDF irakigarura. Bino wabibaza abaturage bo muri Cabo Delgado. Abaturage benshi ku isi bavuga yuko u Rwanda ruza amahoro akagaruka. Gusa ibi byose ntabwo biza kubw'ubusa, hari icyo bakora kugira ngo babe ingabo zihambaye. Ese aba basirikare baba bateye gutya kubera iki? Igisubizo kiri mu myitozo bakora. Imyitozo ya RDF ntabwo isanzwe, ni imyitozo karahabutaka, gukorera mu bihe bikomeye, mu bushyuhe bukonje, inzara, kurwana mu mujyi, icyitwa urban warfare. Ino yose ni imyitozo ihambaye bakora kugira ngo aho umwanzi yaturuka hose bazabashe kumuhashya. Bakora imyitozo ya counter terrorism operation cyangwa se imyitozo ibafasha kuba barwanya iterabwoba, survival training mu mashyamba ndetse no mu misozi. By'umwihariko Special Force SOF, yizwe nka Special Force, ariyo Special Force Operations, Special Operations Force SOF. Aba ni abasirikare batoranywa mu bandi, bagatozwa bitandukanye n'abandi. Batozwa gukora ibikorwa byihariye, gutabara abantu bafashwe bugwate, icyitwa hostage rescue, kurwanya iterabwoba aribyo counter terrorism, ibikorwa byihuse kandi byibanga. Aba kandi ni bamwe mu basirikare bakomeye cyane muri Afurika, Special Force y'u Rwanda. Tukiri aho, reka turebere hamwe imitwe igize RDF, imitwe ikomeye. RDF igizwe n'imitwe itandukanye, buri umwe ufite inshingano zihariye. Reka duhere kuri uyu wa Land Force cyangwa se inkeragutabara zo ku butaka. Abarwanira ku butaka barinda ubutaka bw'igihugu, bakora ibikorwa byinshi bya gisirikare. Reka duhindure page gato turebere hamwe imitwe ya gisirikare ikaze mu gisirikare cya RDF. Ingabo z'u Rwanda zizwi nka Rwanda Defense Force RDF zigizwe n'imitwe ikomeye itandukanye ikora imirimo yihariye mu kurinda igihugu ndetse no mu gufasha mu bikorwa by'umutekano. Dore imitwe nyamukuru y'igisirikare cya RDF. Hari umutwe w'ingabo zirwanira ku butaka, ingabo z'inkeragutabara ku butaka, arizo Land Force.
Iyi ni imitwe minini ikorera ku butaka kandi ni nayo ifite abasirikare benshi mu mitwe yose ya gisirikare muri RDF. Imirimo yayo harimo kurinda imipaka y'u Rwanda, ubutaka bw'u Rwanda ndetse no kurwanya ibitero by'abanzi, gukora ibikorwa by'intambara ku butaka mu gihe byaba bibaye ngombwa, gufasha abaturage mu bihe by'ibiza, ndetse akenshi ugizwe na infantry cyangwa se abasirikare barwana bakoresheje amaguru, armed unity, abakoresha imodoka z'intambara, artillery, abakoresha imbunda nini kandi zirasira kure ku butaka. Undi mutwe ni uw'ingabo zirwanira mu kirere ari wo Air Force. Iyi mitwe kandi ikoresha indege za kajugujugu za gisirikare. Imirimo yayo harimo kurinda ikirere cy'u Rwanda, gutwara abasirikare n'ibikoresho mu butumwa, ndetse no gutabara mu bihe by'ibiza, gufasha ingabo ziri ku butaka mu gihe cy'urugamba cyangwa se mu gihe cy'intambara igihe bibaye ngombwa. Undi mutwe ni umutwe witwa Republican Guard. Uyu ni umutwe wihariye cyane muri RDF. Umurimo wayo cyangwa se imirimo ya Republican Guard ni ukurinda perezida wa repubulika ndetse n'umuryango we wa hafi, kurinda ibiro bya perezida n'ahantu h'ingenzi h'igihugu, ndetse no gukora imirimo yihariye y'umutekano no kurinda abandi banyacyubahiro mu gihe bibaye ngombwa. Uyu kandi ni umwe mu mitwe itoranywa cyane kandi ifite imyitozo ikomeye. Undi mutwe kandi udasanzwe witwa Special Force. Izi ni ingabo zidasanzwe nk'uko byumva Special Force. Special Force y'u Rwanda yitwa Special Operations Forces ariyo SOF. Uyu ni umutwe ukora operasiyo zikomeye kandi zibanga. Imirimo ya Special Force harimo kurwanya iterabwoba, operasiyo zidasanzwe arizo zitwa nyine Special Force Operations, gutabara abantu bafashwe bugwate ikizwe nka hostage rescue, ubutumwa bukomeye mu mahanga. Bano batumwa aho rwananiranye, aho hananiwe abandi, aho imbaraga z'abandi zananiriwe, bano boherezwayo bagakora akazi. Abawurimo banyura mu myitozo ikomeye kandi cyane. Gusa mu magambo make cyangwa se magufi, ingabo z'u Rwanda RDF zigizwe cyane n'ibi byiciro bine bikomeye, ari byo Land Forces, ingabo zo ku butaka, Air Force, ingabo zo mu kirere, Republican Guard, izirinda perezida n'ahantu h'ingenzi ndetse n'abandi banyacyubahiro, Special Forces, ingabo zidasanzwe zikora operasiyo zikomeye. Ino siyo mitwe yonyine iri mu gisirikare cy'u Rwanda, gusa niyo mitwe fatizo. Gusa nanone icyo ukwiye kumenya, ibanga rya RDF ntiriri mu mbunda cyangwa ibikoresho gusa, ahubwo riri mu bantu bagize RDF, ubumwe bwabo, urukundo rw'igihugu bafite, indangagaciro z'ubwitange, ndetse n'ingabo zizi aho zavuye, zizi n'aho ziri kandi zizi aho zijya. Bino nibyo bituma RDF iba igisirikare gihambaye. Isi irahinduka n'intambara zirahinduka, RDF nayo guhinduka byabaye bitunguranye. Gukoresha drones cyangwa se tekinoloji, RDF isigaye ikoresha ikoranabuhanga rihambaye ugereranyije n'uwo mu 1994. Ubu ngubu RDF iri ku isonga ku ikoranabuhanga ryo gukoresha cyber security training igezweho ku rwego mpuzamahanga. Gusa muri ibyo byose intego n'ubundi iracyari imwe, ni ukuba ingabo zigezweho kandi zizewe, ziteguye kurinda igihugu mu buryo bwose bushoboka. RDF ntabwo ari ingabo gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'imbaraga z'igihugu cyavutse kivuye mu mateka akomeye, kandi ni urugero rw'uko discipline, ubumwe ndetse n'ubwitange bishobora guhindura amateka. Iyi ni RDF, ingabo z'u Rwanda, ingabo zubashywe ku isi yose. Mubwira ngo none n'umusozo w'ikiganiro naguteguriye, nge twabanye mu iki kiganiro nitwa Kwibuka Longe. Nimba uri mushya ntugende udakanze subscribe, kuko tayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.